o tom što nam se ne da se da blagostivamo jedni drugi. Da učimo za naše političare da im se Bog smiluje, valja njima Allah odgovarati. Oni su velike emanet, veliki tovar na sebe, treba vikati alhamdulillah kad ja nisam to. Kad nisam ja taj koji će Bog odgovarati, onaj za jedno uže osidio u onom mezaru kako je stekao, onaj hamal što je nosio ono uže, kažu tako, koliko je to istina, ne znam. Ali bit će svak pitan. I sad zamisli koji je to teret da čitavu državu nosiš na svojim leđima ili recimo kao što su sad evo i mi hođe i šumari i političari i muftije i svi ostali, sve je to emanet kojima Allah povjerio valja za to odgovarati. Omer ibn Abdulaziz se tres od straha kad je trebao biti halifa. Jer valja Bog odgovara za svoj narod. A mi, eto, to je, jesmo svjesni, nismo svjesni, ali hoću da kažem da mi kao obični građani rekli, alhamdulillah kad ja to nisam, da dovu činiš za te ljude. Tako da, recimo, Šarani nije mogao klet svoje one što mu nasilje čini. Kad nije mogao ni mrziti. Čak je više dovu činio onima što mu nepravdu čini nego onima što su mu valjali. Jer kaže, ti su ljudi moje ahiretske žrtve. Taj ko ti zulum čini, on će ti valjati na sudnjem danu. Kad je Ibn Tejmiju oko Kjabe tavafli ukrali mu pare i on zaplaka, kada je da plaćeš ovdje pored Kjabe, žao ti što su ti ukrali pare, kažu mu. Ma nije mi, kaže, žao para, žao mi lopova, kaže Ibn Tejmije. Kaže, što će biti žao lopova? Pa kaže, na sudnjem dana će on biti žalostan, bijedan. On će biti donji. Kad mi mogli tako shvatati, razumijete, onda bilo što nas više trijehaju, sve nam je bolje. Što ti je ko više dužan, sve ti je bolje za sudnji dan. Imaće žrtve svoje. Šta da te niko ne otrese, niko te ne ošteti, šta bi tražio na sudnjem danu? Od koga? Vidiš da je to čak i dobro, onda dovu mu čini, on je tvoja ljepota. Dovu mu čini sve bolje što je više takvi, ali dovu da se on popravi, pa će i tebe Allah popraviti. Kao što jedan dovu čini jednim barabama, negdje oni vozili se sa šejhom vodom, a tamo kraj vode su neki barabe pjevali i pili alkohol. Ko u nas u Bosni, ono, piju i pjevaju. Kažu ovi učenici šejh Efendija, prokuni, vidi šta radi. Jel im ju rekli, prokuni ga. A on digne ruk i rekne, ja Rabi, daj da se ove barabe na hiretu ovako veseli. A, subhanallah, kažu šejh Efendija, kakva ti je to dova? Pa kaže, dobra. Za heftu dana te barabe se sve pokajale. Došli tobe, on je išao na to ja Rabi u puti, pa neki u dženetu se veseli. Na to je išao pa da se veseli, ne da je ono kazni Bože i tako, kao što je Ebu Derda, kad je vidio da ashabe gruhaju čovjeka, napio se, pa ga gruhaju. Kaže, šta radite od čovjeka? Kaže, pa vidi pijan, pa kaže, šta da ste vi umjesto njega? Zahvaljivajte Bogu što niste vi tu, pa da vi budete umjesto njega. Allah vas uputio. Budite srećni što kaže jednom zubaru u Njorku, šta kad bi tebi dođe čovjek pokvario zuba, ti mu rekneš, što si tu pokvario zub, vidi kakav si, što nisi čuvao zub? Ma popravi čovjeku, deba pusti, on je već pokvario zub. Šta da nije taki, nekome bi ti popravio zube, kad bi svi dobri zubi bili. Znači ima sve svoj svrhu, svoj smisao. Prema tome i ovo blagosivanje ima svoju veličinu i ovo razumijevanje da mi nismo to što su oni, pa da dovu činimo jednim drugima, jer kaže Ebu Derda, šta da ste vi na njihovom mjestu, kao što je Čatiću rekao, Čatić je rekao svom hođi, kad je našao svog hođu u jarku, hođa našao Čatića u jarku, pa vidi ga nakon pljanog, pa bolan Čatiću, šta radiš od sebe? Kaže njemu Čatić, Efendija, vaki su oni koji ti upućuješ, vidi gdje su u jarku, a taki su oni koji Bog upućuje. Pa molimo Boga i dovu činimo drugo da nas on uputi, da bude na pravom putu i da nam bude svima bolji. Zanimljiv je slučaj Ebu